Ningependa kujulisha wale ambao hawasikii hii lugha tunatumia kwamba yeye alikuwa anaongea ni kuhusu vile tuliishi na yeye kama mandugu zake wakubwa, na walikuwa marafiki na bibi yangu sana. Walikuwa wanazungumza vile mlimesikia mkubwa wetu amesema hapa. Yani wazazi walitutuma kitu ambayo inaitwa ni upendo. Na mara moja wacha ni anze kile ambao wanataka kuongea. Mbele ninamshukuru Mungu kuwa ametujalia na siku hii. Ni vigumu kuongea, lakini kwa sababu sisi ni Wakristo lazima tutoe shukrani zetu kwa Mwenyezi Mungu. Kuvuga ariko kubera ko twamenye Imana ni ngoma kudutanga amashimwe ku Mana. Ya pili nataka nishukuru kanisa langu Release International Mission. Chakabe ndashimira itorero rya Release, kuanzia kwa bishop, wachungaji wote, Wakristo kwa ujumla, na washukuru sana. Kuhera ku mushumba mukuru n'abayoboke bose ndabashimira. Ukweli mlinisaidia, mlikuwa karibu nami, mkanifariji, na nataka niwajulishe ya kwamba nimeimalika kwa sababu mlikuwa karibu nami. Mwarampumureje nanje reka mbamenyeshe kuko kubera ko mwabaye hafi yanje narahumuritse. Wacha nitaenda tu nikigusa kila mahali kwa sababu watu wenye wako hapa ni wengi na wametoka pande tofauti. Mtaniulia radhi, ningeongea kila mtu na niongee marefu kwake kulingana na vile tuliishi na yeye, lakini nitajaribu kufupisha. Ndagenda mvuga ku bantu mu ncamake, nari kuvuga byinshi ariko kubera umwanya ndavuga mu ncamake. Ya pili, wacha nishukuru watu wote kwa ujumla. Reka nshimira abantu bose mu bumwe. Yule ambao kuna macho nadhani naona umati wa watu umekusanyika hapa ili tuweze arimo arareba abantu bose baraha ili tuweze kumsindikiza bibi yangu kugira ngo tubashe guherekeza umufasha wanje. Nawashukuru nyote. Iwe ni kabila yangu, hao ndio wa kwanza walijitokeza wakanisaidia, wakambatana nasi kwa matanga tuliyokuwa nayo, na wamefanya kazi mingi sana. Mungu awabariki sana. Ndashimira ubwoko bwanje, nimwe mwabaye hafi yanje kuva tumaze kubona ari byago, mwaranyegereye, ndabashimira. Ya pili, nashukuru ministry ya Gisubizo. Chakabe ndashimira ministry ya Gisubizo, vile tunafanya nao kazi ya Bwana. Na hivyo ndivyo wanakuanga. Kuna vile tunasemanga ngo iyo muza kumpera nk'umuntu mikro wa Gisubizo umwe akaza kuvuga uko tuzatwiyegereza iyo twakira umwe muri twebwe, ariko tuba tuvuga mbese ko arizo mbaraga zacu n'ikamba ryacu tuzahora iteka twiratana. Kuna vile tunakaribishana mmoja wetu anapoingia yeye, tunasema ya kwamba wewe ni taji letu, tena wewe ni nguvu zetu ambayo tunajisifia kwa kweli. Ndabashimiye cyane kandi muzumve mu burambuye, muzumve cyane tuzaganira by'umwihariko. Murakoze cyane. Asante sana na washukuru kirasimi, na tena mujihisi ya kwamba nimewashukuru. Kabiri ndaza gushimira umuryango mvuka mu muryango wa Musinga. Na pili nashukuru familia yangu, familia ya Musinga. Mu byukuri nagiriwe amahirwe, ngirirwa umugisha wo kuvuka mu muryango w'intwara, umuryango w'abagabo, umuryango w'imfura, umuryango w'abakozi, umuryango w'abantu batazabateranya umuntu ahubwo bakamuhesha ishema, cyane mu bihe nk'ibi. Famiye Musinga aho muri hose, habe hano Nairobi, habe ku isi yose, ndabashimiye nciye bugufi cyane. Mwarakoze cyane kubana natwe muri ibi bihe bitoroshe. Asante sana familia ya Musinga, mmekuwa karibu nangu, walio hapa na walio mbali. Nyinyi mmekuwa shujaa, mkaniimarisha. Nasema Mungu awabariki. Ndongera gushimira umuryango wo kwa data bukwe. Mu byukuri abagunga n'abantu beza. Nashukuru familia ya baba mukwe, nyinyi wagunga, nyinyi ni watu wazuri. Nabamenye bwa mbere kubera wenda hari imyaka cyangwa se urugero nari mfite, nari ntaragira ubushobozi bwo kumenya amateka ya buri munyamurenge wese, ariko naje gusobanukirwa neza Mugunga aruko maze gushakana na Muziranenge. Nimekuja kugundua na kujua kina kwa sababu ya familia hiyo wakati nimeoa
muziranenge. mu by'ukuri ngira ngo hari abo tuza duhurira mu makwe barabizi. Mahali Akenshi tunakutana navuga ko katika sherehe mnajua. navuga ko umuryango kwa data ukuri hano Nairobi bamfata nk'umwana kandi bakanyereka urukundo rukabije, bakamba hafi. Umugabo natanga ni Bishop hano. Familia ya baba mkwe huwa wanachukulia kama mtoto katika sherehe zote, huwa mnakuwa karibu na mimi kama mtoto. Ushuhuda wangu, kuna askofu ako hapa. Rero muraza kunyemerera Mugunga wese ndamushimiye, ahari hose yumve ko mushimiye, kandi ndetse narababonye kuva twagira ibibazo kugeza n'uyu munsi turi kumwe. Mu by'ukuri Imana yo mu ijuru idakiranirwa izabampera umugisha, kandi nanone mbatangariza ko kuva none kuzageza nanje muteranye cyangwa se abazaba bahari bateranye nk'uko nguko duteranye hano uyu munsi wa none, nzaba ndi umwana wanyu. Mimi nashukuru familia ya Mugunga kwa ujumla, walio hapa na walio mbali. Nasema karibu, nasema asante sana. Nitaendelea kuwa mtoto yenu hada siku ya leo. Ndaza kugaruka gatoya by'umwihariko Nitarudi umuryango kidogo bwite wa data bukwe, kwa familia binafsi ya baba mkwe. mu by'ukuri kuva jewe navuka muri uru rugo banyeretse urukundo, banyitaho muri buri kimwe, kandi baba bajyanama banjye ba mbere, bamba hafi, bangira inama nzima, bamfasha muri byose, baritanga. Ndabizi ko ari byinshi bigomwe, ariko ibyo byose babikoraga kubera urukundo bakunze abana babo, ndetse bari bafite n'icyizere cy'uko tuzababyarira urungano, bagaseka bakishima ko bororotse, ariko nuko bigenze. Nashukuru kwa sababu familia ya baba mkwe mlikuwa karibu nami katika njia moja ama nyingine. Mlikuwa kitarajia ya kwamba tutazaa watoto, lakini kwa sababu ya hivyo mpango ndio huyu. Ariko ndakomeye, lakini nimeimarika. Ababonye umusore wari kusirimba hano wateye harira nyuma, yule ambaye alikuwa akicheza hapa yitwa Ndanyuzwe Patrick, sotakwanga kwita nabi, uwakwise Ndanyuzwe waranyuzwe koko n'Uwiteka, kandi uzahore gutyo. Watumye nkomera cyane ngo mbone muzehe nawe arahagurutse, noneho ndushaho gukomera, niyo mpamvu mwumva ameze gutya. Mwakoze cyane. Ndanyuzwe Patrick, umenisababisha kuimarika pamoja na baba mkwe, na nilipowaona nimejitiwa nguvu tena. Hari n'abandi narimvuza bahagurutse gusa, Mitera, Diane, Aline, ndetse n'abasigaye, Sami na wari hano, Patrick, Bashenise, Gihozo, David, bose ndabakomeje cyane. Mukomere, kandi Imana yaduhaye kuvukana n'ubundi iracyabishigikiye cyane ko biri mu rukundo. Nzahora ndi umwana wanyu iteka ryose. Kabiri, ndashaka kugira ngo ntangarize mabukwe kuko yanyeretse ikintu gikomeye cyane. Mama mukwe amenesha jambo kuu. Ubwo twagiye tunyura mu bihe bitandukanye, baraha bose muza amateka, walio hapa mnajua historia. Ejo bundi 2021 Uwiteka duha umwana, araza araturamutsa, arikomereza, nawe aja mu ijuru. Akakuja mtoto tukamuona, lakini baadaye mtoto akaaga akaenda mbinguni. Nuko bakomeza kutwihanganisha, ariko ejo bundi Imana ikora ibitangaza, iduhereza umwana waruje ari ishusho cyangwa se urwibutso. Yaraje ari icomoro cy'ibisebe twahuye nabyo, ni naryo zina rye yitwa Comoro. Basekuru hari abamwisi neza y'Imana, abandi bagiye bamwita andi mazina yose atandukanye, ariko yose ahuriza ku kintu kimwe cyo gushima Imana kuko itanze ihumure mu muryango wacu. Baadaye tumepata mtoto anaitwa Kumbukumbu, wengine wanaita Wema. Kwa hiyo amekuja kuwa kumbukumbu kwa sababu ya kutuponza machozi ambayo tulikuwa tukilia, lakini siku ya leo tunashukuru kwa sababu tuna mtoto huo. Rero kubw'urukundo yatweretse ubwo yazaga kuduhemba, ndango yarari mu modoka ari maza tukiri mu bitaro, ndango niko nibwira kuko yaje kuduhemba. Umuvyeyi ndango akiri ku kiriri kubera imbabazi nyinshi afite n'ibyishimo by'uwo muzukuru. Kwa sababu ya kupenda mjukuu, mama amekuja wakati tulikuwa bado hatutoka hospitali,
akaja kutusaidia ama kututazama. Muraza kunyihanganira ku mpamvu z'umwanya no bavugaho byinshi cyane babyeyi, ariko reka mbatangarize ibingibi. Gaviki n'umwuzukuru wanyu, urukundo mukunda ndaruzi, nanjye ndi umwana wanyu, urukundo munkunda ndaruzi. Amateka cyangwa se ibihe birahinduka, ejo naba ndahandi kuri iyi si cyangwa se wenda nkaba nkiri naha. Iteka ryose muzamukumbura, mufite uburenganzira kuri we, ntago nzemera ko iryo runguri bica kubera ko afite urwibutso rukomeye. Mjukuu wenu ni wenu, wakati wowote mtarajia kumtazama, mniambie, mahali popote nitakuwa, mnaruhusiwa kuja kutazama mjukuu wenu. Wanaruhusiwa kuja kutazama na wanaruhusiwa pia kutembelewa na huyo mjukuu. Okay. Yego. Reka mpiniraha na bavugaho byinshi, ariko ndaza kugaruka ku muryango wa Bamuyomba. Nitarudi kwa tena kwa familia ya Mjomba Muziranenge. Ndabavugaho ijambo rimwe gusa, abumvise audio ya muzehe cyangwa se sogokuru ejo wiwe ari we sogokuru wanje, kandi barazumvise. Bamuyomba ntibigeze bifata nka Bamuyomba kubera urukundo rwinshi n'impuhwe za kivyeyi, ahubwo wagiraga ngo nurungano rwiwe. Kina Mjomba hawakujichukulia kama Mjomba, wamekuwa kama lika yake. Jana umesikia audio ya babu yake, ni kana kwamba walikuwa katika lika moja. Yagiye Bamuyomba, reka mbabwire ko yagiye, ariko yabasigiye babiri, yabasigiye na Gaviki. Muhumure, mukomere, nubwo we yagiye ariko turacyahari kandi tuzakomeza nkuko mwari mubanye. Wakina Mjomba amewaachia watu wawili, mimi pamoja na mtoto, tutaendelea kuishi kama vile kawaida. Muranyemerera aho niho hantu ndi butinde cyane. Hapo ndipo nataka kuingia sana, nizangatia. Nse nuhindukira gutya mbivuge ndeba. Acha nipinduke nitazame wazazi. Ngira gahinda gusa kubera ko ntabashije gusa completely cyangwa se gusijana kwijana na data. Huwa nakuwa na huzuni, sijui kama nimefanana asilimia kufanana na baba. Ariko ndamukunda kuko nzikari imfura kandi akaba umukristo, ndi umugabo wo kubihamya nk'umwana we. Wenda hari nabandi babizi kundusha, ariko reka mbwire muzehe nti akomere, yabuze umwana we kandi yabuze inshuti ye. Ndabizi ko mwajyaga muganira muduhanura nk'abana, mukatwereka inzira nzima. Data uhumure, nanjye ndakomeye. Byinshi wadukorera, urukundo watweretse, nta na rimwe tuzabyirengagiza. Imana ijuru idakiranirwa iguhereze umugisha mwinshi kuri byinshi wadukoreye. Baba, umetujali katika njia moja ama nyingine. Najua ulikuwa unampenda mjukuu wako, lakini pamoja na hayo tunakutakia baraka tele. Mawaidha yako na shauri wako tutaendelea kuzingatia. Mama, ndabizi wakomeretse cyane. Mama, una kidonda. Waritanze, umejitoa, tanga imbaraga zawe nyinshi cyane, hata nguvu zako pia. Muryango ukubyara, ndavuga umuryango w'Abongera, familia ya Bongera. Kuva kera nkiri n'umwana muto narinzi ko ari abantu bagira ishaka cyane, bakagira n'urukundo rwinshi, kandi narabibonye. Nilikuwa nikijua ya kwamba familia hiyo ina upendo sana, hata nimeyajua, nimeyaona. Ibyo wankoreye, uburyo witanze, byinshi wampaye, uko akazi wakoze kose, sinshobora kukirengagiza na rimwe. Siweze kusahau kazi yoyote ambayo umenitendea. Wambaye hafi, umekuwa karibu na mimi, ngira inama nk'umuvyeyi, ukanipa ushauri kama mzazi. Ntago navyirengagiza, sitayapuuzia. Simvuze menshi ku mpamvu z'umwanya, sitazungumza kwa sababu ya muda, ariko wumve ngo nzahora iteka nzirikana ko wambereye umuvyeyi mwiza, kandi abaraha babimenya. Nyinyi mlio hapa mjue ya kwamba mama alikuwa mama mzuri sana. Kangaruke ahangaha iburyo bwanje. Acha nirudi katika kulia kwangu. Baza bavuga ngo zitukwamo inkuru, hanyuma twagize umugisha tugira imfura, kuko kandi kaba imfura. Ndavuga John, abamuzi, yitwa Lieutenant Colonel John
Nkomezi ntabwo ari hano. Najua kuna nataka kushukuru kwa John ambaye hayuko hapa. Sinzi wenda ariko nshobora kuvuga ibyo ngo mbimare. Sijui ninaweza kutamka yake nimalize. Ariko muri make kwa machache, iwacu kwa Murefu ni nkingi ya yindi yo hagati. Yeye ni nguzo wa katikati katika familia Murefu neza ariko nzika ari yo mbese ibishingiyeho buri kimwe cyose. Najua ni nguzo ya katikati ambao mambo mengine yako azakora imirimo, anafua anafanya kazi, igatangaza abantu bose. Wanatenda matendo yake na shangaza watu wote. Aya makuru murimo kubona hano, historia hizi ama habari hizi, afite mu kuboko gukomeye cyane. Kuna mchango yake mkuu. N'umugabo, ni mwanaume, yatubereye urugero rwiza. Amekuwa kielelezo kizuri. Ntabwo natwe tuzigera tumukoza isoni nk'imfura yake. Na sisi hatutakuyaibisha kama mzaliwa wa kwanza. Ndamushimiye cyane, ndabizi ko urimo kubikurikirana. Najua ya kwamba unayafuata mahali ulipo. Wumve ngo jua ya kwamba umutima wanje, moyo wangu utewe ishema no kugushimira kubera ko wahagaze nk'umugabo ukora imirimo ya kigabo, umesimama kama kidete kama mwanaume ukatuheshimisha. Natwe nk'abarumuna bawe tugusezeranyije ko tutazagutereranya na rimwe. Na sisi kama wadogo zako hatutakuyaibisha kamwe. Munyemerere ngarukira aho ngaho gushimira imiryango, hanyuma noneho nje kuzinisha utabo twabanye nabo twakoranye ndetse n'abakoranye na madam baraha ngaha. Acha nirudi kwa wale ambao wamefanya kazi pamoja na mimi pamoja na wale madam wamefanya kazi. Ndaza guhera ku muryango wa Butare. Nitaanzia kwa familia ya Butare. Namubonye mami, namubonye Bonane, namubonye Clea. Nimeona Clea, Bonane na Fiona. Fiona birashoboka sindimo mubona neza ariko ndabizi ari namubonye. Yuko hapo. Mubyukuri ndabizi ko mufata muze nk'umubyeyi wanyu. Ntago mumufata nk'umubyeyi wanyu, ni umubyeyi wanyu. Mzazi yeye ni mzazi wenu pia. Umuvandimwe rero twabuze mukomere tuzamusanga. Ndugu ambaye ametuacha muimariki tutamukuta. Ndabashimira ubushuti n'urukundo twagiranye kuva nkimenyana nawe. Niwe Clea wenda ngo igihe narindi Kigali nagiye gukora dote twarahoranaga buri kimwe cyose, ndetse na Fiona. Hanyuma ni byinshi, mumbabarire munyihanganire mubyumve mutyo. Ndabashimiye mbikuye ko ndibaza umutima wanjye. Nawashukuru kutoka katika ndani ya moyo wangu. Sitawaachilia kamwe. Kabiri nataka kuwashukuru majirani. Ndekashimire abaturanyi. Kuna majirani wangu wa pale Santon. Haraba abaturanyi banje ba Santon. Ndabazi na wajua wengi wao. Kuna mavijana wako hapa. Nadhani kuna wale mumeona maybe wako na dreads ama wako na nini. But mimi nilikuwa rafiki wa wote na niko rafiki wa wote. Bibi yangu pia alikuwa hivyo. Kama mnavyoona wengi wako hapa. Na hao ni majirani wangu, wamejitokeza leo wakuje kuambatana na sisi kumusindikiza mwili wa mwenda zake. Mfite inshuti z'abanyagihugu twabanye hari Santoni, bamwe bafite za dreads ariko hamwe n'ibyo baresa akazi kabo baje kugira ngo tubashe kubana natwe duherekeze madam. Mahali mlipo nawashukuru sana kwa mmejitolea mkajinyima kazi zenu zingine, mkaona ni vyema kuwa na sisi hapa. Aho muri ndabashimira kubera ko mwasize imirimo yanyu mukaza kubana natwe. Ya pili nataka kushukuru wale ambao walikuwa wanafanya kazi na mke wangu. Kanshimire abakoranye na madam. Event company naona mahali mmeketi. Event company naweza waona kabisa. Na wabonye aho mwicaye. Na yule ambao amewaongoza wabayoboye pia yeye anaitwa Frank. Nawe yitwa Frank. Frank nimewatambua sana kuwa mahali hapa na hiyo timu yote ambao umekuja nayo, na nasema shukrani sana kuwa na wale wanaomboleza. Ni vyema sana na mlikuja hadi mkafika kwa nyumba mkaleta lambi zenu, tumepokea na ndio maana mnaona tumeimariki ni juu tuko na nyinyi. Reka tubashimire kuko mwitanze mukaza muri benshi mwageze no mu rugo ihumure ryanyu twarabibonye turavuze ngo Imana ibamugisha.
Ya pili nataka nimshukuru reka nshimire Reverend David Kang'ethe, reka nshimire Reverend David Kang'ethe ambao ameongoza wale wafanyakazi wa World Service International Kenya. abayobora muri World Service International Kenya. Reverend, nakushukuru sana. Unajua mimi ni Gisubizo, na sana sana vile mnafanya kazi na dada yangu Beatrice. Kutoka ile wakati mlisikia story mbaya kama hii, mlituonyesha kwamba mko na sisi. Na jana nilipokea ujumbe wenu na nikajulisha familia yangu. Nikamwambia hawa ni watu ambao wanafanya na sister in law Bea, na pia ni marafiki. Mimi si kusema nyinyi ni marafiki, nilisema nyinyi ni wanamemba wa Gisubizo. Kwa hivyo nimetambua kwa kwenu hapa na ninawashukuru sana. Mungu awabariki sana. Asante sana. Pia nawatambua wale ambao wameketi pale. Reka nshimire bari abicaye hariya. Nawaona hao wakina David, Zainabu na hao wengine wote wenye mko nao. Nabonye David, Zainabu n'abandi mwicaranyaho. Ni watu ambao tunafanya kazi kwa Resettlement Support Africa. Dukorana muri RCC Africa. Na ni wale ambao watafusili wanafanya kazi na USA Embassy. Na basobanura muri interview za US Embassy. Nyinyi tunajuana sana na kuna vile tunaongea. Turaziranya kutuganira. Tumepitia, mlikuja mkatutembelea na tena mko hapa kuambatana na sisi. Ibyo twanyuze nawashukuru sana. Mwabanye natwe turabashimiye. Sina mengi ya kuwaongelea, lakini nasema mubarikiwe sana kuwa hapa. Kwa hivyo pia nyinyi mmenitia nguvu. Asanteni sana. Kubabona mwampaye imbaraga, ndavuze ngo Imana ibahe umugisha. Pia nawatambua wale ambao tunafanya kazi pamoja kwa CIC, au ni wale tunafanya kazi hapo Canadian High Commission. Arabandi tukorana muri Canadian High Commission. Hao pia ni watu ambao wamenionyesha upendo na kanyosha kama tuko pamoja. Namwe mwenyezi urukundo kuturi kumwe namwe. Wamenitumia ujumbe na wakaniambia leo watakuwa hapa. Kwa hivyo pia nao nimewatambua na ninawashukuru sana. Ndabashimira kandi n'ubutumwa bwanyu bwangezeho. Siwezi nikasahau wale ambao pia nafanya nao kazi. Ntabwo shobora kwibagirwa abo dukorana imirimo. Kuna Sahan International. Sahan Interpretation. Saha Interpretation. Sahani. Okay. Sijui Agnes yako hapa. Sinzi nimba Agnes yaje. Nimetambua uwepo wako. Ndashima kuza kwawe. Na huyo ndio supervisor wangu. Tunafanya shift ya usiku. Na wakati alijua habari, amaze kumenya makuru, alinitumia ujumbe, nikaona kweli naye pia ameshituka. Yanyohereje message nsanga nawe yikanze. Na sikujua kwamba kuna vile wanafanya, but pia nikaona msaada wao. Ariko nabonye inkunga yanyu. Kwa hivyo nataka nimwambie afikie wengine, management team na wale wafanyakazi wote wa Sahan Interpretation. Reka ngutume kuri abo mukorana bose ba Sahan Interpretation. Waambie kwamba mimi Frank na familia yangu tumewashukuru sana na tutaendelea kuwashukuru vile mmejionekanisha kwetu. Reka mbabwire ngo Frank arabashimiye ku nkonga yanyu no kuza kubana natwe. Mtaniwia radhi, siwezi nikaongea rote nimalize. Deka soze. Lakini nataka kushukuru pia marafiki wangu ama wa my past wangu waweze kujihisi hivyo. Nishuti z'umufasha wanje. Ya muda wenye tuko nayo hapa ni mfupi sana, hatuwezi tukayongea yote yaishe. Ntabwo dushobora kuvuga byose ariko mwumve kuko namwe tubashimiye. Na watambua sana marafiki zangu kutoka zamani sana ambao wako pamoja na kina Ruhosha na Pacific. Ndabona ba Ruhosha na Pacific, namwe ndababona hano. Hadi mulifika nyumbani, mwageze no mu rugo. Siwezi nikawapitisha macho bali na fumbatia yale yote mmefanya kwangu. Ndazirikana ibyo mwakoze. Asanteni sana. Murakoze cyane.
Kuna pia familia ya mama Pasteur Gorette. reka nshimire umuryango mama Pasteur Gorette, Munezero Fredis, Tonia, Pasi, Jora, mwese mwihangane. nasema watoto wote na nyinyi mfarijikeni. Ababyeyi aho baraha Wazazi walio hapa bari bazi ko Nunu agira undi mama we wa hano, walikuwa najua ya kwamba Nunu alikuwa na mama mwingine hapa, kandi niko byari biri. ni hivyo ilivyo. Ndababaye gusa Nina huzuni ko atari hano ambayo hayuko hapa uyu munsi wa none. siku ya leo. Ako ndabizi arimo aranyumva. Najua ananisikia. Mam, ndagira ngo mbwire ko ngukunda kandi nkubwire ko wabaye inshuti yanjye magara, nkorora byinshi nashobora kwirengagiza. Wanyeretse urugero rwiza, wambereye umubyeyi, urukundo rwinshi, ari wowe nawe ubyara. Ibyo mwadukore ntago twabyirengagiza. Twongeyeho tugira tuti mukomere dukomerane, kandi urugendo ruhari ntago rugoye, kuko twese aho tujya ari mu ijuru dufite ibyiringiro kuko tuzamusanga. Asante kwa sababu umeonyesha upendo. Najua ya kwamba sisi wote wenyeji ni mbinguni, tunayo matumaini ya kwamba tutamkuta huko. Kuna pia marafiki za mwenda zake wenye ambao walikuwa naishi Kitengela. Hariho inshuti bari batuye Kitengela. Cecile, ba Aimé na ba Darirene, mwumve ko namwe mbashimiye cyane. Hari n'uruhare mwagize aha hantu ko hasa gutya, ntago nareka kubashimira. Mubyumve cyane kandi ndabizi ko muri inshuti magara. Wakina Cecile na Aimé na wengineo, reka acha niseme ya kwamba nyinyi ni rafiki wa dhati. Reka nshimire buri wese uri hano mu muryango akomokamo, kubera ko njewe mwene murefu ntago numvaga ko abantu bantabara bangana gutya, ariko kuba mwabikoze ntacyo nabahaye, gusa icyo mwanyeretse cyankomeje cyane kandi cyanyigishije byinshi cyane. Kubw'iyo mpamvu hari igihe wenda imyaka yacu itatwemerera kumva uburemere bw'urupfu, ukumva ko utotabara wa muntu utazi, ariko mwakuyeho icyo kintu kuri njewe. Iteka aho nzamenya uwagize ibyago nk'ibi ngibi, nzamutabara kubera ko namenye imbaraga z'utabara uwagize ibyago. Kubwanyu ayo masomo nimwe nayigiye. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Umati ulio hapa wengi umekuja, nikana kwamba wengi hamkuwa mnanijua ama kumjua madam, lakini kwa sababu umekuja mkiwa wengi na washukuru. Najitahidi ya kwamba hapo mahali popote nitajua kama mtu amepatwa na msiba, na mimi nitajitahidi hivyo hivyo ili niweze kumfariji. Imiryango iri aha hari aho tujya duhurira mu makwe. Uyu munsi wa none kubera ukuntu mwambaye neza, niyenda mba natangiye ngira ngo muraberewe, murasa neza, ariko biragoye kubivuga. Muziranenga ryamye hariya. Familia mko hapa, kuna mahali tunakutana katika harusi, nisema ya kwamba mko sawa. Ni vigumu kusema hivyo kwa sababu madam amelala hapa. Ndazirikana byinshi mwankoreye. Nazingatia yale mengi mlionifanyia. Siberika, ndabashimira cyane. Nawashukuru sana. Mvuga ntyo nikisema hivyo mpindukira ndeba ahicaye uriya mugabo mureba hariya, yitwa Kiriho Jean Claude, ni chairman wacu. Kiriho Jean Claude, chairman wetu, akaba inshuti yanjye. Warakoze cyane. Asante sana, amefanya. Uriya niwe twajanye kwa muganga. Huyo ndiye amenipeleka hospitali. Niwe twicaranye kugira saa 7 z'ijoro hadi saa 7 za usiku. Tumaze gutandukana, tutaratandukana hari amakuru namubwiye ndaza kubabwira urupfu rwa Nyakwigendera. Kabla hatujaachana kuna historia nimemwambia, nitawaambia kifo cha mwenda zake. N'umugabo ngira ngo we niyo ntovuga ibirenze kuri ibyo wumvise. Wewe umeelewa mambo mengi. Ndashimira chairman Mike. Nashukuru chairman Mike. Yambaye hafi cyane nawe. Amekuwa karibu na mimi. Yatanze transport y'imodoka yagendaga ituzungurutsa hatandukanye ndetse no kudufasha kubona bimwe bitandukanye. Yarakoze cyane. Hata nauli ametusaidia kwa njia moja ama nyingine kupata stakabadhi zingine. Ndongera gushimira nanone groupe cyangwa se itsinda ryabo twiganye riyoboye hano muri Nairobi na Mukiza Aimable ariwe bita Gigi na Rutonesha. Wale ambao tumesoma nao wakiwakilisha na Mukiza Gigi, na nyinyi na washukuru. Mwakoze cyane. Mmefanya vyema sana. Munyemerere mbere yuko wenda mabwira urupfu rwa Nyakwigendera, kabla sijasema kifo cha mwenda zake, nshimire by'umwihariko muyomba wanje Bonfils.
nishukuru mjomba wangu Bonfils. Kosa ndiwumvise ba urakoze. Asante.